Wembonyama TV Monde, Wembonyama TV Monde, Lusaka lela toyalaka akate todi loloshilelo loloshilo yoyo lusaka mbatoto woshaka lusaka la tondo lambo chato tche wane wakasha signe de vielo comme d'habitude lambo chato ako tche lusaka vraiment lusaka auto tche la kasa di signe de vielo lo Wembonyama TV Monde la monyosha lusaka la mamba wonya shongo ato chokole shochendo ongeno hakoke damena papa maro a forme a force lusaka hiya malato tche lambo ya unione rapidement dadi minyosha maya consigne et puis information lo nyolembechia yema Ondo tamena concours ke kolo 20h heure de Paris, on peut dire dans 20 minutes te kola grand concours ke ko donatrice ka kiso mama Sabine dimanja eloho. Le wane wahe mama Sabine dimanjeloho eko mama kaso conseillère kaso kawoke la hato chike eko la so jour et nuit eko lo soutene idon ne wa Wembonyama TV Monde chola tondo mama kato shala ko mama kato shawa principe mama ka partager la so expérience walolo seno vraiment coup de chapeau lende nde hachika di ate elo pombaka nde honore wa mama lo kene kata sale vraiment lo sujet kaki woke ka mariage et distraction mama Sabine ko continue to coup de chapeau ndo cadeau kanda ate pombaka passer toujours par concours maloko di mila ko grand prix la so consigne ke ko ngane mama Sabine comme d'habitude to shalo saka mbatoto shaka wa donateur kana wa donatrice dikambo davo wambo jalo nyalo kitunga ele mbitate vomba shasolo saka uhakata sha couple visionnaire papa wili opelele lo saka mbahomba sombisha mama Sabine eloho lo saka dikambo dande ambo jalo nyalo kitunga medande ate travailler ete wako semi ete wanami ngande da show mbohola kaso objectif andele da tokane concours kanga so paselo eko kenyo mochi kenyo show eko très facile ko kenyo yako eko wa mata satomba kenya lo kenyo yako la onyo video me la mele wa mato wa Kenya hato wa me dimilanga dédié kombo ya to asato da shombe ya wana wa Kenya la solambo repete langa dédié wa mato wa Kenya lo kenyo show eko mama na kambilo eko lo Kenya lo kenyo yako mama mamoto ye mama kitunga eko lo kenyo yako mama jenende eko lo kenyo yako malaso nyayoka wombola malende mama Sabine après nakatamboka wombola wombodinde mama Sabine wembola ande toujours très facile et très rapide lo répondait la so oya diwa papa naka waye ya réponse répondait mbola wa deye naka wa de koko te réponse ko weto te wa te o ko jembetelo maître Paul ko ijondo o la rapidité konda otone no réponse one wa demi bombite réponse one ko ngane selo o humbodi mama Sabine nyoyale précise lo wombola wombodinde paka kadimola ko gagner laso naka ntamboka wombola ko dimi balance vidéo ya ko yelela wombola laso ko toma réponse lo numéro yelela ako ya kamanyo je kombitaka lo kombo la otakono kimwe nyukimo wa réponse ele vraiment très précise aranjo ya la réponse okina konjo kimo okina consigne kasato laso naka amboshila ndame mbele membre du jury mama Sabine ayo proclamer gagnant ou bien gagnante lo dikambone laso ndama ayo tote pourquoi concours kene et puis aussi ndayo to lembechia dikambo da kon da kanda organiser concours kene
vraiment to ya ali connecté nyayo ngena ngena bombola wa wodu mama Sabine paka mumbola ka mbola wa kaye hoe la so lambo profite nyu shawa consigne nya enregistrer numéro comme d'habitude kanga we ko la rapidité to sala kerere to malo groupe e ko awoyiwa ba question concours moche ko travailler date de luongo ou bien menda compréhension kadi kambola di kambo. Donc, to respecter consigne à la fin naka we ko sire watu wa mbuganye ko weto memi osato waki dikambu hale ko kembe oto akona yo ganye medimbe yakate ato che wa yo ganye ato che wa yo ganye la siko gra kokuru hale wa hayo ndo partagelo. En tout cas, nous allons connecter concours kadimena ndo bonne chance. To respecter ounya, to respecter consigne. Lambo renvoyer. Merci encore Maman Sabine, Zambia ko chokole. Bonne chance te ko konga pa kawonya, ka ko kawonya. Kocho balance audio à question, la vidéo, il est pas même pas 2 minutes. Kanga djele, odika tete, kanga djele, odika tete. Encore bien expliqué vidéo lambo dédié lo atwa satwa Kenya lo vidéo ya kwe comme maman na kambilo ma yaya ma grande sœur la fille à papa mba Kenya lo Kenya shoye lo vidéo mama Kitunga mama Charlotte Otoye école Kenya lo G yako et puis mama Jenende moto homba femme sans complexe école Kenya lo G yako là surtout ya les connecter nyanga découvrir d'ici là cadeau kadimena concours kadimena nyayo wala hakoke nyayo tone nane na Mama Sabine nanga kawembo nyama TV chala tondo école souci ko toloto da réfléchissez mena katai base origine onde terre promise à tout à l'heure vidéo yambo chilamboto maya video nye tasho ngena lambicheka mbitsanyeka tukanyi kambuhoka kambuwa kisuwalangilo shu atuwa kutomala kasutu malo video ilako lakalangi mimbola kana yeko atu angana wakakenye tokenyo tone kunaka waka kenye luasha akona wakaya kenye lungilu kakona kunaka waka ikenye tu na lukumbula to kenyo tone la tu akanaye to kenyo tone iko la avantage akona a part distraction iko la avantage akona lu dembada kiso atodikumiwa yosha repose le mama Melanie Lumumba ayo yala pakala yango ya chiche uku mama kanyu retraité lukula revenu me das fude sao wayo kunje paka yango ya chiche laso tambulunga me repose anyu le atodikumiwa tondo nyushkimo repose paka lo telefone le mama Melanie Lumumba daha ato akina njo profite malu repose wa ato akina lusaki fula lo ngeno to dikololo chuololo. Oui, réponse nyo sale paka sanganya réponse tche nyo longe consigne male Mama Sabine akati naka waka Kenya lende et puis avantage aussi avantage
avantage wa kenyonye wembita lo kombo la lenda ka Kenya nda avantage. Voilà, merci beaucoup. Membre du jury uhoko nyena kama mumbale chulo balko wa membre du jury vomunga kala wea wolo membre du jury mamumba nyaka kawenyi lo balko ku mama Sabine hati hayo ndo delibere wa repose ya mena ngaso onyolunga wa mato wako kela shawoyo kodi hakate papa kirkofe e wa mato wako kela wa shawoyo kodi voice wambo reponde maro eteketa tche nakawate kadimole bo interprete weko wemme ko interprete utome paka lo numero ya kawadisha njo lo privé mama Sabine o moto humba eko na ngamenda etaso o ha kona wa réfléchissez so avantage wa Kenya njo la lenda ka Kenya na kanywa papa nyombola wa mama wa nyayo tone wa demi akambitata ka Kenya lenele nendo avantage wa dikamodiko dembo anga bijalo wembo nyama TV ayo lanya kokuru jalo privé mayaya o jalo privé wow elenga nena enda mama na kambilo mamoto ye mama jenende vako wakala vako wa Kenya mama Sabine unyashunga ko chokolate weka na wati tukanira kasuke nyo yangane vraiment wow kaanga batata sale kokuru la monyote la mbo transpire hayokoka wodio hayokoka mama Sabine keketala nyomile kaanga batata sale kokuru suka la so la monyolomba nyede di minyo tome esato la me mama Sabine akachate atodi komi nyambo kaka wane watondo kokuru kamamba Grand Prix la so otole chele la kondima otome osato oto chele la kondima ne akakadimodi tomo osato la so ondewe ko parmi atodi komi e ko suka nyosale yeme sa desadi nyako weno wa membre du jury o hewo très strict oto koma mombale tu strict lo balko mama Sabine nyako wena très strict tambo clotire honnêtement otochela otoma réponse wonyoso aya buto kanga jele odika tete nonda milo RDC vraiment ko amboyo ya lo Congo. Allô, concours. Ahambo he kimo lo combo onyawa sale concours jaka lo combo la ye parce que wa membre de jury a du chembe ya combo ya kinyo. Nyo sale fort abijaka combo. Nyo toma ki combo wa ambu wa reponde ko mjelo combo la kie. Lo saka hiyama. Ouais, lo sake fula les visionnaires amboyo lembechi ya dimena atuka wonyoso mama Sabine chalere ya mamba lo Charlotte du Nord ate ona milo tomula mamba mama Sabine okonda koya yangelo kamboto endeto et délibération mama Sabine amboso wa le kwa membre du jury weko strict di kamboda mama Sabine keketala ma TV monde naka mama Sabine ambokimo proclamation atuka di kolodo tondo tayo balance wa gagnant da chombe yalenda kawa Kenya vraiment c'est intéressant taye ya après félicitations atuka la yo hemba mama Sabine tayo hemba balance otola sonyo shikaye konyufundaka naka par exemple nyamboka mama Brigitte nyaye yalinda ka Kenya kama mama Brigitte dikambo ekolo tomu mais même pas tout de suite mais on va le faire après. Merci beaucoup. La kanyolombi esato tolela kondima otome osato naka wehechi ndoko dikambo yala la kondimo ko papa maro ayo yala dimeno tambolongo la mama Sabine anga tosha proclamation nyo jetoi Wembonyama TV, Opération Zéro Lowenga 3. Onekere mete olowa mamba kanga likola ate yambo kala kagare kumbi mara dikambuda ta proclamer
yo yanyo semi olowa mamba dambukando chemi mama wo to ko chemi chomo yi e ko lo tolonga wo e ko ngeno amamba ma bebe o te mama wo to wa te mama mo yo kana yo so aka dijesho kele to ngene shwa me assemble la so lambulanga proclame ato dikumi wakamati ato tiewe ko efula kamamba we kombe akole ma amerika ka determine dikumi wakati la tondo mbahomba sombisha ye maya kado ya chichenye tayo nyosha utoloto dolara dikumi le ato wakaganye dikumi wa tondo lo kombo ya woeko mamoski félicitations mamoski wo tayo karola chato karashito mama Mbanjovu, mama Sylvie Kalunga, papa Maroy Hata, Brigitte Kitoto, mama Charlotte Tonda, mama Fono Dongo, mama Woto Tokai, Erike Kambilo onami onami ndo baka toje kuku zambe akaka vrema kedi ongeno wa mamba, mama Carola Alua. O shahinde tako kelala mama wa kayo kalo kongwa mi medima wala ko kelula la shinga de unya shonga tomba me félicitations le anatie le akoshi tiele ato tiendo ananda akoshi wa pamdo amato anawaka participer félicitations ta otete mara kenye kalumbete longenyenye we ongola mbuhola kaso kele ko ndo kongelo kole kila kaso zamba nyotokole nyutelo lokumbula jiso réponse akidimena ekuku metemba kaweleka atochewe kombe yando avantage fula wakatokimanyeka lo demba la kenda ka dikilada ka kenda kala makatajaka ekuku eko akidistraction me ushido ndo wakatakenye kashiaki so akenda shokombe aka avantage wone teko kenje ndo demba eko natation eko gymnastique ya mamba ya wo to sala shinye ya cholo wa therapie oko eko gymnastique ya mamba lo sakale atoche anache wakeyi wakohu akambala kaso eko message wa wolo la makenye so la ashila ko kondo dikambo do kanelo unité wa to msangana nganjike koke ko ate dikambo hanyo to jasa ato asato naka hanyo kana bata ato ahende hawo kana hawo koke mengola donc ndo nganji do eko awoye fula basha wele lo jenjo ya we menda we analyse amoti tambo he amoti we kana ya bataka mbobe ko fula loko. Félicitations les à toi wa gagnant. De félicitations les Maman Sabine. En tout cas, franche vérité, dimi jenye hanje hambi kaanga. Ema kami eko di teoha Kenya weko paka exercice. En tout cas, c'est eko di menifula. En tout cas, le sakala mongene ngenifula. De lambola koki mete parce que aïe jago ki. En tout cas, félicitations les wanewa mambo gagne Osaka papa Samiote. Oh wow. Félicitations les wa gagnant. Félicitations les wa gagnant. Mélanie dit mette kosemi aya toka ndo wo wande transpire wande respire di kamboda wolo onemet ambombisha joyele le ko takende ko di mette otokenda onemete amasabine Lusaka di kamboda concours kene anyela wa concours mo yangane ya tete mali la to eteten la to chat en tout cas da mena kataye en tout cas Mélanie di metia kosema modena di kambo en tout cas Lusaka heyama Lusaka le wa gagna félicitations le wa gagna Lusaka. Félicitations Mama Coco chendelo moyi félicitations kamamba Rachel omoyo na mama shoyi na dimi na mama omoyo kwa hawa walamba omoyi wa mete omoya ami Rachel omoyi ndoyi kamika kawambisha
la ikolo ngeno da mena chemi la mama kami mama le ikolo ngeno ma bebe chemi le ikolo ngeno mama furaha yake na tu unya shungwa tumba mi usakato Lusaka, Leonami, Lusaka, ndo mama otambo ngena hoa nyanya. Lusaka mama, lambuka lya Lusaka li la kambote kati li kolo ngeno. Lusaka la mamba. Lusaka vraiment Leonami lambo ngena ndo shote kolo ngena di colosse. En tout cas, ambo to rappelle à oui fula Lusaka. Félicitations lui wa gagnant che indolo imidi me amasabina Lusaka hiyama Lusaka hiyama oku ambo mbohola et mon âge de 6 ans lekele no nyesa malomba kamata kenyi chacun njo. Vraiment c'est incroyable que Tayena Yoangane to iko vraiment au-delà de l'imagination. Lusaka hiyamato masabine. Mama dimi mama kanyu la mbonyo shamoyo. Mama Madeleine na woto wada papa tokai. La kole lo duku wa shinga taka Kenya ka. Naka tambo tolo ngunda taka fuma naka la sekali ma sekaso wa lize mbote kula ko shopo manaka lo ngunda. Ko shop mboka lo shilo mo ko shomanande wanu ko shopanjo. Manyo tembe akipa kangaso takilo ngunda wakata fuma naka. Okombola je. Je yakata Kenya lo ngunda. Okuku je ni je. Taka jake kuku. Kuku la shi pampando chako sale. So semana kone onambe ya shiko salakando sale lotu la moto ye machala diko kete wambe yo sale de kuku. Allo Wemboyama TV. Lusaka hakoke le mama Sabina donatrice d'Akiso delo. Ndo Lusaka hakoke la oratrice wa Akiso Melanie Lumumba. Ndena lingina tuna tokenyo ta na wa matu ku erike kambilo na maro nganda muni yokocha tokenyo ta na wa matu ane konja tokenyo ta pami ekuku wa matu mbaka kenyaka ka muni yokocha lokola so atumbaka nyambodi nyona wa pami nyotokenye ekuku eko akitokenyo ta wa matu mbaka ta kenyaka one eritime kunyu mengola ka kunyu kenyaka ko ngomo metemba janyo ko lokomimba kenya nyulashi kwa pami wambo yo ganye mambola mite wamato linda akinyuda pama ndi wambo yo ganye atuka vraiment ngeno wamamba wambo to ekuku feli atene ekuku engo akata ekuku engo wambonyo to je ekuku erike kambio langu ambo olumvula mbe mali kunde wangu ata je ekuku emena kanya yete konya yoka ke kukuma ka mato anjo komajala ka pa miombulambe. Allo Wemboyama TV. C'est ça qu'il faut aller maman Pena. Les ma grande sœur. Mama Pena batumubile. Lusaka hiyama, Lusaka yaya. Lusaka hiyama ndoli journaliste ya Kiso Melanie Lumumba, Lusaka hakoki. Nyeshungwa nyochoko. Lusaka hakoki mama Madeleine woto mama ka kisoka dimena omoto la dimena la pudi mama kaso vraiment ngeno hakoki da kena no damboka doide ngeno hakoki Lusaka unyashungwa kombe ndo hakochokole ta enana lushilokina. Wemboyama TV monde la monyosha félicitations lo tombola mambalo dimita nawe sato dikambonye ko mérité lo kumula woke danya ko shita yanyu da sala concours désolé le anenge mifula wane wa hayechi dikambo wane wa kila rapidité dikomi wa kila tondo la solo sakala woke le mama donatrice la so falanga efula $110 ko falanga ya mamba lo sakala woke la sola yo hemba trier audio wotolo to dikambo pumbaka shombeya lenda ka Kenya mama Brigitte kitoto
kolenda kanda dake kuku akwe sona kumbuka kama mafona ambu ya njombo la vérité désir ne ndipo mbaka mbuka ojo waki papa Maro le ojo waki papa Erike mama Beatrice toko mama Madeleine mama kasoka di mena we moke na uhoto endinde la mama Viviana onya shonga wola me nda mama Sabine akayangi kenyonye kotete kenyonye mama woto aka Kenya endolo wamundo sha mama woto la dikolo nendo lo sake fulale mama Viviana bébé fura dawa aki suke la mama kotambena ndo mama après beaucoup des années zamba wo chokole awolame Fona mambo da atenyo anu apa mingalo atenyo kenye ikuku to na mato. Mama Fona dimikolanga ka haleye dimikolanga ka wo nyanya okuku linda kama dokenya okuku laki leno nyi samalo papa akilo konda lalanda eko malakona loa watatu chalo tembo laso wambole kana la chongona avant kakomala ngelo ya landa yakate tola kada chochokunda loshila ko akila yolo loshila podi efula et puis wakato permette la nakataka tue to yakalola wakato permette kada kenyon jolako puisque asha ko komonga dingunda me waki podi kamamba dawe yi Kenya paka wembe ya ritme waki yo Kenya et puis ko Kenya ya wole fula puisque naka hawa parent hawolange nyu Kenya eko kotia mutu bakata we ho to Kenya show ko wajilo njo njaka waka ya hilo machongo na naka nyiko Kenya watanyu yangi wayo nyunda dijone no waka chetu je kukulashi ko laso mbaki occasion leno nyi samalo mbaka mata Kenya show la loshila la yolo la sala chongona la landa saka ya mama Pono. Allô, Boyama TV, Maman Mélanie, Oso Erike. Bon, dimi, laka Kenya et kuku, shomba ile kone et kuku lo tetela, lo vulambe. Bata Kenya et kuku, lo vulambe. Taka Kenya ka lo distraction, lo vulambe la mele taka sangana kala na matuna na pa mitako ka di holotoi. Laso, leso taki distraction. Ndo akato kimani akato lo aptitude physique ala la loi santé ya kiso okonde dimi laka Kenya kadi kambodi kolo vulambe wana lo kombo alerte na de fille jenjo lukuma iko ikuku lo saka hiyama osombelo hoko ima réponse hama midimbisa mama Samine ni manja lo sakefula. Oh là, félicitations, les atoche waka gagné mama Amafona atenyu anaka gagné lo gagné wa civil atenyu anaka gagné njumba kasunganye elo Amafono nda wambo gagné lo saka la Amafono félicitations vraiment wambo gagné Sylvie Kalunga elo ayono ashira ale Sylvie Kalunga jakama gagné kambo gagné zo. Oh, félicitations les papa Maron, félicitations les maman Charlie Tona, félicitations les mamomba, félicitations les ma bébé Kanjo, vraiment félicitations les maman Fono, félicitations les maman Otto, félicitations les Eric, félicitations les Sylvie Kalunga, maman Ski, maman Brigitte, vraiment. Ndo lo saka hako kela Masabine luhu vraiment ekuma nyongelolo omoto hombara hole chendra kambo chewe lolo mama Sabine elambo tokalu ya washoye marakaso vraiment magamba boyo komona ngwa bikaka na wembo Nyama TV mama Sabine umela Semi les fils à papa olongo na lambo ja ojo wake Erike nyolonge vérité désir nelena kanda jake kuku
Papa Paul olongo amboka odio Eric lambo shila balance nyolongele na kanda jake kukule. Ai jaka mamba taka Kenya kala yolo avant kakumalanda la sala chongona la landa la aku akata Kenya ka kilo komba la ki oduhola taka ila ku kukume oduhola me haleye kana kumbukina hikwa hola kina taka ila ku kukume la so mala kula sala chongona la landa lolo shilala yolo saka yiyama Taka Kenya ke kuku lo vulambela wembo nyama. Akayala koko message. Kana weko nanga kana amochwa kachwe mali hone dikina tayo watone onya onyo kato Kenya ngane que chuta mukoma déjà lâché. À qui façon qu'à transmettre un message tchala akina. De l'autre côté aussi c'était un plaisir quand ça faisait partie de la musique, c'est de l'art. Eko art, eko haché ko instrument au mochi ou qui transmettre un message. Ouais, on a yo mangane okuna donc eko ashi taka wi utiliser ko instrument. Ouais, na ayo cha message, ayo to sholo, amochi we ko la shwe ko nongomo. Vraiment, c'est un message et ça fait partie de l'art donc éco musique et ça fait partie du plaisir, des loisirs, voilà. Mama TV nyolongo odio waki Mama Charlie aka expliquer encore un peu plus loin. Daki kondo message communication do musique Mama Charlotte Tonda aka développer vraiment au coucou au roi qui des messages do musique ndo physique donc Mama Charlotte Tonda aka développer tolongo jo waki Mama Charlotte Tonda Kenyonjo taka jishate kwe kuku dimilaka Kenya kala loja bagata Kenya kala otebe ndo daka Kenya katola denge ngala londa me Kenyonjo to shako ngeno lo ndolo hako kendo to tonja kalo nyengo lo dim Kenya onyedi laka i Kenya dimi Sylvie Kalunga laka Kenya lo vulambe wana lo kombo awo ekuku poma ekuku eko physique lo demba da kiso gymnastique oho esolomboka ya sungunye atu amonyunga kanjaka o atu ambu ya wekevo mba demande kaluvo mboka sala gymnastique ya swimming lovo perde poids eko physique losaka c'est Sylvie Kalunga ambo kale na akaoke Mama Brigitte alonda lalo janyolonge poeko mere na akaoke Mama Brigitte mamumba le chose akaoke leko enyi kumbuka coïncidence. Allô, Mélanie, à part distraction, éco physique parce que éco l'énergie. Nako ambushidi ya Kenya ne wa yo kando dowe. Nako ambushila pomoku kwa yo kadowe. Éco physique mbende. Éco mishaka énergie lo demba. Osombele ombola wokimyo Mama Sabina ambuta. Allô, Amboyama TV Monde. Oh là là. Vraiment, le saka le otochie, le gagné, la dicolone, nyeke fula, dikumi e fula kamamba, vraiment. Le saka, boto holando ato jete djeja tonne, Mama Sabine, la maman de tout le monde, losaka Mama Sabine da kene kambo yo sala di kolonne da o shasha wa oke wa ngane vraiment un coup de chapeau l'autre chelo gagné do losaka le mama ka kiso Mama Sabine lo kimo e don da ngane ne da oke fula losaka Tantine Mélanie dimi mamo mbale chu réponse wa kimi vone je njo shotaka yi Kenya la loja la shiwa londa taka yi Kenya la loja la shiwa londa ndo lokombo la kata ye leka ekuku mbakata ye leka ekuku kola so
uhaka mbodi avantage ande shole so avantage wa kiso akawato tele akiyoko exercice physique danja exercer dadi kilambete tadi mena lo demba ndo ato akina nange so akina wakayala kwa watu wambole wambolota akunjuto kone to chuto Kenya ye wachuto bete ikuku la shalonda kele akunju wa maso wakite akunju wa maso wakite wa mo osokele avantage we yami avantage ele naka waka lo chefula ko we ko nanga dikila dikunju kita kanga dikunju mamo ko nyuchola shalonda ko to Kenya njo ko beta ekuku ko nyamboka dikila dambo sanjo lo de madame teta osokelo ko avantage wa kimi ekuku mbakata weleka avantage okina vone onyawenyu lo Kenya njola ate iwashi nye ko lo beta ekuku wa wole fula elo ichi ewele langu wa yo lawo elo ichi wa yo lawo ndoke on ka kolo ka yo ya la sukilanyu. Et puis avantage okina wa jeune fille che ya Kenya njo au lieu wa vo choka na te malala sa wa kolo na sa wa ko kamba détruire we ko pa ka concentrer lo njo donc le so njo vraiment akato motiver ka akidi mene fula akato se ka wenya ko tabushira lamboka ko shukalola ya wa angelo yaso konjo jazz mamu mbale chu Nga soneli wembi paka mba courage uhambo ya nja courage kokuru kama masabine habia medimenada mamba la monyo jere pose waki mamumba le chunyo longele na kanda de kuku kuku andende la mama Brigitte di holo otoi enda ko ambo yana na la nelu wembo nyama TV tete va ende wakoshe choko di holo otoi nyambo kadi kamboso. Hello Melanie. Dimila ka Kenya to Kenya tungo la wembo nyama lo vulambe la makata choka tie kunda unyache wakata kalulaka taka Kenya ka to Kenya tungu lo kombo la to Kenya tungu ekuku mbakateleka ekuku la so kimanyia kalo kimanyilo ki eko exercice ne da socha ka demba kenja ka dikila eko to la sala gymnastique vraiment eko to kimanyia lo kenja demba la dikila da kenda di mene kambo eko exercice mete ne da socha ka demba che ondo nga so di mimba mba oko che lo ndo di mambo ki me repose wa tondu nga so ka mayangi kote kanyofunda kenyolonge ambota mama fono dongo ndo chinde hanyekana pia je mocha yo yala to nyolonge utolo denda kanda Kenya ka nyofunde. bana membre atole nyoyo minye Eric Kambio ai papa Eric we chikaka ovulambe wana wa pami amambodo huwanyanya paka ovulambe wana wa mato kosangana kandula wa mato lomboka Eric kotanga kombo nangate pardon wa mato wakasangana kae lomboka mon frère Eric pardon kotanga kombo nanga parmi basi wana te oh Eric désolé la kalaka takite lo sakale bébé fura lo hotondo akinde sala recherche sukela mama woto mama kaso wumela bébé fura ma chérie ma petite leki ya moto lo sakala mamba la katite mama Viviana me eko choko elowe kole mama bébé la so choko so pomaka tikala le mama bébé ahale mama Viviana lo shilo kina lo sake fulale ya mama bébé tambena mama woto ça fait longtemps merci beaucoup. Allô penza concours suka ya concours to sala ba concours mais concours nde
Ezan tia suka ya kokuru ya mamutu. Merci maman grande sœur propre. Maman Sabine, merci donc mumela ndego zragawan. Mais sikoyo toza na besoin ya vérité des urnes. Eloba Sylvie Kalunga na maman fono ye abeti sete na likambwana. Bon kanisa ene te azo blaguer mais azo lo ba vérité. Et kuku aki lewa wa mato makasa ki kukuru Lachi doit rivière. Et ça n'a rien à voir avec Apami, tout ça, Wani, tout ça. Donc, elle a raison de dire que non. Papa Maron, na Eric Satinel, bino bo gagné pourquoi? Si vous bino bo yebi e kukunde nini? Parce que na village na rivière basine basa be kukuana. Ata video ba chewana ezaka basine bazawana. Mais siko bino siko bo yebi e kukunde nini? Boyoka kina matoyi ou bien bo mataki na banzete ou bien elle a nde sikoyo maman Fono en tout cas elle a raison et il a posé question que non concours yelelo peut-être bon to éviter ndenge ou bien boyoka sikoyo question bazutu na bino bo expliquer neni ni boyebi ekuku po eza eloko oyo ezali mingi mi aki pakale wa mato la ashi tout ça kanga limoso hale lambo yena de kuku para unyoso elaso nyulaso lambo yo to l'embouteillage et pourtant lo di signé wa mutena ka wa Marte longombe wa ki lutoma wa misa wa nini wa la taki lo nongola tout ça mais tamu kanda pas mi ombo to leti donc il sali vraiment pagaille donc embouteillage total yangonde bato wazo benga de lue que non mais dangoli ko eko da maturo la shiraso aso papa Maron de Eric va shower réponse directement. Qu'est-ce qui est arrivé? Bayoka qui ou bien nous t'a expliqué Maron les grands historiens yo moto yebi histoire wana histoire ya makambo yo nde oza prêtre ya historia ya makasi na Mwema TV nyoto te wa kona weli Eric Satinel wa kona wa kona wa ya nyuda ekuku eko ndikemo bona tout ça donc en tout cas félicitations à tout bon on est là à tout moment on est là. Losaka ya mama momba la ituli éclaircissement so puisque showa katoke sakala ko lomvulambe lomvulambe wa changoma kahanya kahi wa mato wako kaka ye machadiko avant wete homvulambe tondoka kumaka po boy kumbe tola chalumvulambe wa mato alo umvulambe aka tanala he me shotako kakala kupaka lukilalo me wonyawo kaso nakatambombe one hanyombi je kuku naka nyambo je kuku kete nyambi ile kikanu piskano wakena kikanu ke mochila kulu le ponge wangu lu kila lukalo mvulambe lasu naka nyambo oka uto ati nyucha woma paka ndebide kuku lasu kone lasu kikanu anganja kizatu chewa mbutumba lusaka hiya mali éclaircissement waki weone daer voko kambicha nyiroi lusake fula. William ko kundo ya lisusu likamuni papa visionnaire oye ko kundo ya lisusu po bato baloba bangomo baloba pardon papa Willy tuna Sylvie Kalunga to bandaki ko sukula place moko biso nyoso Sylvie Kalunga yebi to bandaki ko sukula biso nyoso place moko no lo vulambe wana lokobo choche take manaka lo songwa oke okuku choche ta o mebete kuku donc aki taka ko lo piscine nga kumbaki choche wa je asala na mato kanga Sylvie la mendela ko Sylvie Kalunga mbe aka komolando wengabi nda ndebe aka komole ngabi mbe aka mbija na pa mitonyi hako kila mawendela ako
e kuku e ko shoko takakona ka shoche depuis paka de na wana lo kumbula mele tako kaka assemble shura na mato place otoi njaka wa mato na nei la pame a hindi sangana onaho mokuku onaho mokuku onaho mokuku ana mato chewe wako kakala ko le vula bana na kumbula ka shuta mboto mamo kala sa ko shocho mbe aka tetana ndenga bi hakoke wakatono shaka nda shikutu wa Moyama TV 20h12. Kinshasa limité studio avant la terre. Eric Silva amigo chako murera katite. Eric ekuku akambo mato. Sylvie Kalunga Lubaka Bimi, yo ana batangi yo. L'omvulambe wana lo kumbongo wakila sentinelle. Mais naka we no ba sentinelle. Naka we kwa lo ke wala di bena kanala so Erika kalo ke wala di menifula. Mbaka ndalo baka sentinelle da bombe icha. Piska da mbeta malo chalumvulambe wa nalo kombo. Paka we mbeta malo kombo kana mbeta malo kongo alo kombo igole na kijes me di hole cheda yeta onami wana alo kombo ayo jas kedi ndalo gauche ndalo droite ndo go tota ireta laso Eric kedi kana wakalo kewolo mochilili la dimena uhuana nyosaka wakichaka medimina makimila no nyesa malo ndala ndandula chongo na ana wanaka jaka lo la kulo la yolo we he yone onendo pamindo wa mato eko da ana wakenda la tekita ana wakenda mbakata Kenya kala so kunonga waje kuku wa yokote we homa uhone laso wa ambo homa laso kupaka tete malalo kumbelo tu me unyomo njaka na wambula ochangiro ne tuhumi naka wa paraha we laso kedi paka wetana naka to weke fula keti vombo nyomo njoko yanga biaka kuhanja menaka wambu ya one wekunjai kwenda okutonga mayima piski ekokeno ya dimena ya mamba coordination musique son vraiment nyaka neko plus de 6 ou 7 eko dimena heyama Eric tika na ba justification toyebi maso biso tout kola tako lela tout je tiens bien lo vlambe wani tout ça ndo kola na tout ça na matu la pami mbija Sylvie mwana batu na kati ya masolo wana ta para mbita vérité de zirne wakadelo songo wa pami hao chake kundu atu si désolé ya koyebisa bo. Ok, les songo baka de ka shome te ka na wa kenda takena ka atwa mochimbide ka les songo de loin et comme na de loin au colo piscine, c'est tout à fait normal. Kangala ne atuna ka wikolo mboko la piscine atuwe ko apami ko kanga lo nini atunga lo wa plage. C'est normal. Donc atuwe ko na apami ko amatuwe ko mboka tout ça, c'est tout à fait normal. On se vit katonga tout ça mais dombele et là magate olaka wa matu na weko kana lo vulambe kana lo yelo wa ni tout ça wa jeune bide kale songo ko voye comme na mama de loe wa kona wasa wa kaola chi tout ça s'est passé toujours comme ça là so peut-être le contexte que somba qui elo le ti la marron parce que mais on est tako nyako kaka di holoto ya désolé tout ça donc yango moni Sylvie ebisio que non kokoti na masolo anate. Bon, coordonnateur central Mbalanga Teketa la kalangi mbosa décision mbalo to ime ya mapaka show qui salaka a complicité la to nedala qui au bord wa publier ndo tableau ya résultat ko dikambo dambo yo tombada apami ambo yo gagner le concours du mela ko ki wumbola donné nawa matu aka Kenya kenyonye. J'espère qu'apama aron l'Eric Kima wa matu donc les kolonomba apawili laga kile le privé ndo mama Mélanie la Sabine tanga décider
lo ba metene kana bu kele to publier tableau lo saka to chulo privé. Bon, ndo dimi la kahumbi participer mais la keita kiko kenyo ya wamatu daoka kimi la résistance yema kambeda dimi participer lo kenyo nye mais sinon Eric kokaka munga la raison Eric kokaka munga la raison dikambolo vulambe wana lo kombo lo tanka ta papa Willy keso akikomete sentinelle kakiko mais dernièrement la mele kutukanga ndo clôture kingo akota te ndikoko là so vraiment dikamboda on est sentinelle akiko yema to usam mais nani papa Willy papi ovulambe wana lokombo wetena de fille shola wa mato takasangana katako kakadi holo otoi parce que oto chenja sho cheto oto sho chetu betubelashi ovulambe walese wamchala shingoyo yo mbaki séparé wa mato ladiko apa mila teate ya pa makina to wako toka nako ambote wakila loko kuturo poloka yemale soko chango mangako lengo mbaki séparé keno lenaka apami lenaka wa mato mais ovulambe wana lo kombo chochie tako kakanga ko la na mato di horo toyi otoche ayo lota kilote ka kinde ko to chochie te komboka ensemble maloko di moto ndara kanga shwe ko sukela ne chikilambo tambe la ti wo duwa unyoso ko di misalo kuku ko di minyo nyumboka faso kalele kuku unyoso depuis mara Kinshasa pola mele désolé shola na ashipaka wale londa uhasa le kuku heyama me kuku di mimbe akasale kuku ndo ana mate fulawela no yambo yama TV ato mbe akantu sala ndo wa wengabi anga na wa pami me wa mate fulala ngolo na lo vulambi wana walokombo taka Kenya ka wengabi shola na matu sho chedi holo otoi Ana wa ngombe ana wa mbonyama TV moya nu après analyse ndo contact ndo lo wolo akanyambisha tambo suivre wombola waki mama Sabina dimena akamboda ati wa mama ya kona yaka Kenya kenyonye logiquement papa Maron Eric Kambilo kosemi vokema wa mama donc unyaka di mulaone di maka Kenya vokema lolekela wa mama loko voye ko disqualifier lo concours kene c'est vrai taka funji kombo yake otaka féliciter concours kene akiko diriger uniquement ale wa mama ne dado vidéo yenyiso aki mama chat ndoko pa mikakilako mama Sabine la nonga te ko lo humba wa gagner hiende ya yo remplacer apa Maro et hata Eric so iko décision da cour constitutionnelle ça veut dire coordonnateur central qui est malavoie ka recours tout te kolo konga mama Sabino to chato a hindi le remplacement wa pa Camilo wa Eric Kambilo de la papa Maron te kolo konga qui est publié tableau moyaso Ouandi coordinateur le saké pour la verdict pumbaka monga respecter formulation ka et ka concours kelo we metaka kiyedi dimena shota ki la réponse waka de tonner tolombe wa mama mais dimi hanobi mama dimi puisque la ka participer waka maji mais formulation ke ko wo tayoso dimi lambolenya eteketawa ki endo lambolenya décision da ki lo saka wa nyanya e ko vraiment c'est ambongena ngena e ko to Kenya tadi meni fra di colonne le saké fula papa Maron le compréhension ka qui est la mongena ngena sportivité qui est là malgré ouais imba mete que fula le saké fula lo la mo profiter d'ambishako semi courage les Eric Kambilo shiaka Kenya kalu mvulambe wana lukumbula na wa matu yeke chiche ayoto Kenya yikukushinya endo emayo muchindana la so réseau akie la kaweto ne betao
wikola kinga bwa choka lo fleuve osali kukula wa mama kili mbeni kana yo kita wemboka woto shinye la so ita obala Canada en tout cas concours wa ki mais umbola hayadile tamungana ngana pa ma ronto Lusaka Bon, Lusaka hii ya papi ka mama Sabine ayangi ato ahindi lako ara place lo place kaki sodimila papa maro wakokuru kina shota yo yala toujours ta participer la milaki dikamuda na matondo ko problème grand frère unyashongo ako la mi Lusaka hiyama le wembonyama TV do félicitations le ato che wa mama ya so che wa mbosa wa mbore suselu ko kurkene ndo wane wanga tumba lo place ya kiso unyashongo awachokole Lusaka folo mama fono la sawe ete mberne Melanie baka tati ate kanga jere hodi ka ate tira so mat fona wete mbe nyamomba defu dawo mambale a defu dawo mambale Lusaka hiyama eko vraiment c'est eko ngeno hiyama da concours kene sujet qui est très intéressant. Et c'est la Cour de cassation. Constitutionnel déjà, c'est bon déjà. Sportivité, nabino, ambenama déjà. C'est la sikoyo membre, donc c'est la sikoyo président du jury. Anga proclamé à Tuambora placé. Wambora placé Eric la papa Maro. Après, il y a Cour de cassation. Donc, il y a le Cour de cassation. Cour constitutionnelle déjà à Chamezir. Donc, à tout étalé, cassation. D'ici là, il y a les deux gagnants. Les deux gagnantes. Parce que mais nous sommes fiers de vous. Parce que Nyambo Sala vraiment, vous avez play. Donc, c'est ça qu'on appelle l'honnêteté. L'honnêteté intellectuelle. C'est très bien. Et puis, on attend tout cela. Kalate, Bokomona, tant proclamé à tout Wambura placé. Wambura placé Papa Maro, la Papa Nani, Eric. À tout à l'heure. Mboyama TV monde oko greffiere mamomo yalaso oko greffiere la funda oiche di Mosamboka la so membre du jury nyaka woki ate hatoko ke mama la mele maître Paul Koijondo avocat wa woke amboya anjo hembolo nongo hatama maître Paul Koijondo ambo hembola ate. Désolé, les papéri que la papa Maro, la sotambura placé, maman Marthe Longombe, la maman Chako Kasongo, waka répondait dimena, le sake fulale, maître Paul Koijondo, avocat, wa polele, domba nyo teso, otoche, aye la talent, kandela anelo Mboyama TV, la preuve aneke, tambena tala male maître Paul Koijondo tanga mboka mama Sabine. Allo Mboyama TV ana wongombe onami papi Jondo atasona wekela avocat we maître wambo hembolo nungu hatoko ke mama laso désolé sorry on Amérique kambilo onami maro ihata de classe Tambo jama mele na Kasongo la mama Marthe Longombe waka kadimodi to di menaru di holeda kinyu akina waka kadimu atofula waka kadimu presque atotia waka kadimodi di mena la so tambo sa dikum tamba ja hindro di holeda wa papa nyoko ngekikina kayo yakanyenda paka nyunyame nyoko kaba Lusaka. Félicitations à Kokele, Mama Chako et la mamata. Et ko ngeno he yamada da passé et tant kadimena kangane. Félicitations le kadimelwa qui nous vous méritez plus que nous puisque question tchaya qui adressé les wa mama. Alors il honneur he yamada nyena danyu
kocha oloyadi komine Lusaka hiyama. Anawa ng'ombe moyo wa Kisoto imosuka wa papa uha kona wakakata nawo ikodi kambuda mete ko kasho tambo ka decision dambo sama kaanga mbende papa marola Eric waka Kenyo ya wa matu me decision dambo ko uhukina kodi milambo ya ndio kalo ya Lusaka fulale mama Sabine mama donatrice da Kiso daloshilelo Lusaka mama wonya shungu ako chokole ako fude ndo akalo ya mala maka ya tonjisha Lusaka fula dambo kalo ya to Lusaka le waganya techie neda ahashombe mbuhoka chupa kakabu tena shinye paka shumbu hoka nda kambu washia kete uko uho wakato hula mama rite nedetena etena kingo aketena ko ngeno le ona o moto chela ka Kenya to Kenya tongu aketena kadimena etena kakata ya longo sweka ndo etena kakata choka chatola to Kenya te fula ndo la plaisir ke fula okone do dimi onya kamenyi Kenya nju la ko hwe directement ndo la ko ki ngeno wa mamba Marao makalo ya mi Lusaka le asekamiwa matu chewa na ka Kenya nju Lusaka aussi le mama Melanie Lumumba Lusaka mama dimina ke yidi mitelo wendo we ayo yala itufe la ke yidi mitelo wa audio ayo yala itufe malheureusement heureusement leye heureusement ne dawa ko shiwa mato dikumi to la so mato dikumi mama bwe fula kanga wa audio wake fula me wa mato dikumi audio dikumi eto bwe fula me Lusaka lo le mu wakamba ye félicitations lo le mu we fula one en tout cas eko le mu awolo onyashungu ako keke chako shawolo Lusaka tondole ane chie wakatulunga ne ane wakatu féliciter shwa watamonyo kaloye Lusaka onyashungu ato chokole. Félicitations les maman Shako Kasongo, la maman Marthe Longombe malgré nyambo yo coach ya malo deuxième session, mal examen wa deuxième session, mamonyo yo coach mais lambuta monyo shaka paka félicitations. Ne dana ka nyambo yo coach pak malo deuxième session, Lusaka le nuhe yama. Papa maro ate otembe ke nyambomba de fuda umamba ndoko hanyembe nyambomba de fuda umamba dikamunya kei nyaka kutisha lo premier session me nyaka yoto lo option wa kinyu makanya yoto me hanyembe la me nyaka kutisha namonyo kimwe hanyembe neda nyaka yoto nutika sale kanyu kunjoto lo sale kikinerere makanya sadi me nyaka kutisha la soka wa munyo kalo ya lo sale kanyu. Là, sur le Sakale, on a eu de deuxième session, vraiment, Tiki wake échoué, mais vrai, Nzambe quoi, dans ma bambo kocha, ni Shako Kasongo, la maman Marthe Longombe, vraiment, on a chungo, akayada, nous n'ambo yo kocha, n'ambo yo de, n'a échoué, tiens, wambo yo corrigé tout, akacha, nous tout connaît, non, attends, on a eu de deuxième session, le Sakale. Félicitations les maman te la maman Shako kondo so na maman Béatrice Fono ate nyunyambo yolongo la lo deuxième session non ha wolongo di deuxième session nyu tianya kalongo di mbalo otoi mais sauf que wanewa kila tondo la rapidité la nganyo sha preuve la so maman Fono kote yanginda o vérité désir ne longa réponse wa maman Marthe lenda kanda Kenya maman Shako aussi lenda kanda Kenya. Hello, nekwe ekuku wakata dakalo vulambe eko lokumbela lashi lokumbela lashi ekuku mbabelewo lokumbela lashi lo vulambela embonya malongo mbakata Kenya ka shambonye surtout l'internat la makata lo lashi wana lokumbu taka Kenya ke kuku wanyanya lashi wala Mississippi taka Kenya ke kuku wa mamba laso
importance we kukwene koda ngena nini ngenya demba kondo gymnastique hakoke ya dimeni fula lo santé socha kana che so beme mena ko ha Kenya wala ngo anya che soka ka deba che soka ko très bien pour la santé. Vraiment important c'est we kukwene ko dimeni fula lo santé kukumba ka waweleke kukumba ka taweleka. Vraiment très bien akambo malaka sana meto humba hakoki. Etubu wakata kenye kalo mfulambela lo lilanya leko wakata salaka competition nja kala so tambo choko minda to akona atuha akona yu yala ku kenye etubu wa mamba. Oh wow, linda mbudo to konje video ke etubu enengana. Elambo dia edio waki mama Chakola mama Marte vérité désir ne waka répondre naka nyate to sale deuxième recours ndoko di kambo di migrevière le kola yo funda toujours. Allô Mamelani, on est ko di maka Kenya to Kenya la di Congo la shalo kombe ko ekuku atasa to maka Kenya to kenyotene on est la violongo ndaka kaja ko kwa woke wole kicha ko kama Congo yo tu di bada viol da rose di bada rose on ndaka kaja ko kumbo kama che avantage wa to kenyotone konde bu hata mama Sabina tende bu ko distraction la kaso mais ka avantage le so da santé do yema ya sport ko yema sport da sate onyaho mawongo ko kimanyaka to ndolo haka to te kala ngelo lango ne onyaho mayongo ko mouvement ongo salaka di mena lo demba ko salaka mouvement lo demba ko sport la mina ka so shobula wa sport ifula o kana ka to kena ka to kenyoti ko lashi to beta ke ikuku da sala yema sport wa ka na shidi ya sala ko kana demba mbo salangana osokele kelo ko réponse oso Lusaka ya mafono lo encouragement wa qui est vraiment takoto lo sale ka kolo kiri hasale ka kiso dokambo totomba Lusaka yama Erike kambilo la papa maro nyo yangai avoko kina avocat te ko la avoko kina la ne lo commande maître César ko la avocat kina peut-être avocat kina aurait raisonné au kina. Félicitations les Nyeshako Kasongo, félicitations Ndoli Marte Diango na Longombe, de Lusaka Hakokele Mama Sociale Mélanie, le Lutumula Kamba est vraiment Lusaka. Mama Mélanie ozana raison pour na koluka avocat. Mais yo moko yebisa ibiso ke ba mama ana misato pesa ibango bakombo, mama na Kambilo, mama ngombe mali États-Unis la mama Jemba laso otunuka kanga pamoto iga kilao osure se défendre kana nyanga avoka onyo shuto tofuta avoka ta ufuta faranga ya chana na tayo shisha faranga laso tambo jase tambeno ne ugwe ko verdict ya dimena uwanja akali hodi wa showulo makanda kalori chale na katate malo source ka question mboto njinde lasta mutumba lokoke sakifula mama maro tambo hendo terme ga katu takara mere nyamba vue hanyu kuka nyangatu rekuro sokole kidimena mbetawe ko moitié pardonné o sokole kidimena ça sert à rien datayange wa rekuru tole wa avocat kina kanga beso ao ka maître Paul ko jondo akarembo dindo kola ya matolaso osakifula Tantine Mélanie ambo ka papa maro ambo réfléchissait di mene fula oto ambo shila la kimo ambo shila ambeta ati wa wo remplacer la mama kimo ko wejo wo teto ate ato yangi avocat okina papa maro ambe nate ndewo tashisha kuta tayange wa avocat ta sambe nungo wakashi
nde losembwe mbalangandi asochika papa maro losembwe nde wakashidila mbetao nde Eric Kambilo wakashidila mbetao bien que wakayota lokenyo ya wa mato me wambetao tomba haoyolanga shisha akuta So maman batoko le tawa doi et comme moitié pardonné di menada mambale papa maro la paperi waka yo ya la zone interdite ça c'est maman balo ça we ambo tamete wa mumba wako ukiwa wendi visionnaire ambo me wa question ya hulu nganda mwito tutoke nyotoso naka shunju sala wa apele laso halangiri kenjo tulukanu piske nyambo yiche wa avoka wenyawo kunyaki yone nyaka to Kenya tiri ta kanya hombiti Kenya naso utu ayu yanga wa juri kine ya wiki ya njukuma gone no utomochanda mi watu lukanu usaka hiyama so papa maro nga so mete ko l'avocat ok maître César peut dire quelque chose est-ce que ndeko d'accord la maître Paul ko jondo abu ya ne mama Melanie kwa abu ya wolo puisque avocat salaka wa publicité yake unyoso maître César kana ndeko nunga ote akandembe yone shuku kaka salary court chikinda katere kango privé on no nyekola 10% ya chance ya ñu gagner tout kuka investisse ton la sala menda wa sala appel mais unyoso marito aka komami maître Paul Koijondo aka chate pas de recours mal nakanyabota te nchuchu chalu cour suprême wakachone pas de recours iko wichilo awenya nyuko yanga ka avocat naka avocat kate avocat kinone takawatone pas de recours c'est-à-dire nyubula droit da sala appel ko on unyaka ti maître Paul Koijondo ati c'est le mot final pas de recours la sombaka shishisha et droit d'appel complètement hakoke mungatu osake oui mama Melanie ondo lakalangisala recours mais la mele président kaki soka seni ya papi koi ayeko kata ati no wakachone paka na wamatu bon kodimina papa maro shobu anawa mato c'est pour cette raison wamboyo salo place kaki so mama martelo ngombela mama shako kasongo wamboyo tolao menaka wenjela ojo dimena waki mama Sabine akachate otochele ati akasale jenye ndodi holi ndoloshi ndolongelo kakona wato me réponse le mama Melanie les 10 premiers ondo atocha kokiwa su question ya kide mela mele président ya kisoka seni ambotati no wakachone paka na wamato me nyonga no do odio waki mama Sabine dimena hawe carte na wapami akacha toto chie la maboja concours loe mbiyama TV ati no da pami ndo ama tuchie susanaka me unyashungo achokole ya tuchie na pesi ya papi vraiment merci beaucoup la papa Willow Pelele la mama fono dongo na oki situation na biso ngana papa maro bango penza bazalaki penza makasi na madeba makasi wana nzamba pambola bango apesa pe ya mamisa te mbote ebele na poko alelo merci beaucoup Yonerike weiko uchi oteketi dimena hiyama kukushotaka kwelo piège ya kolo likambo da tondo ililo introduction wa jenye taka yedi shoche wakatosha exemple wakasha mama Melanie huko wa mato atu mama Melanie akatate mbitara je ya wa mama nye onyoso we ko la raison mais totombelo ki
hachunjange kondo witali wa mafona atumbula wimbula wakoma expliquer weikolati visionnaire anjombula wa question sholaso takungigrie tutumbe loki tutumbe tambo chika fair play tambo dalu sake fula wa gagnante nyu gagné che kenyu ya dimena hiyama mbalakaye paka shununga dimena introduction ato kenyo wabo yumbulo ne iko pakalana wake nda ko shunjo njo kenya ndo shoto tambo vate la huma la kahumo oloyika la okokodi mbalaka kayaye tayunga vigilant la nunga dimena usake fula. Alo, Embwama TV Monde, Embwama TV Monde, alo anawong'ombe. Ambo ya njosha lusaka le waganya techela waganya che. Ambo ganye kokuru kene. Elomete Mama Sabina. Ambo che dikamuda mamba. Ambo to jelo yengela anelo Embwama TV Monde. Nangane kahomba ma. Naka yeko kaanga chiche. Luka koku, ayo shadimena da motivation, lo Embwama TV Monde, amena imaya distraction da mabambo tola ane vraiment Mama Sabina lusaka zamba kaloya, meno utundishe Mama Sabina, unashunga kaloya, vraiment meno utundishaye, wate hachike Embwama TV Monde, kalme ngane, paka di kreye yango mochi. Ya distraction botolo Embwama TV Monde. Onyashungayo ako kaluye Mama Sabina. Konkura ambeta dikabuda mamba jenidi heya manena akindelo odo toko nani sami daka mahemi ko ambuyo okola sami ambuyo cho atofumba nanula domba kama humbi equilibre waka humbami paka lote wa sami laka chierere kudimi jahima lo sami kuvonja enjo okola samone nanula tetele dimila kilango malaso mpaka mahombe equilibre nyonyimanyia melambo kalula anjo felicite equipe chie otola todo mo felicite le Mama Sabina Mama Sabina lusaka uhuanya anjo felicitation haka organize jinyemete dimena da mamba Mama Sabina unyashunga ako chokole vraiment amumbohola ndolulaha dodimila koke lulaha lakade kukululaha chala shingade lakade kukulango dimenifula komala katakulu kenye lakade kukundo kenye che lawe mbonyama lakatodade kukulo lo vulambe vraiment ndolo to dakataku lakade kukulo mai makasi kula nela mbo dande kukutolo lake major Masabine lusaki fula lambo félicité atu che waka participer wa mama elo vraiment félicitation wa mama che lungunya nyambo Kenya jia di menambe kuku nakawela kikombide kuku kete kucholashi félicitation li waganyate che dikambuda mbole kamboli fula turane nambula kamyumbula apamaro wembi yake abide kukulende linda kateni mboka mbaka yo kakala atoi eske wakado kukulo shilomochi Erike we ko hombite ana apa mi hauda ke kuku nyone da kuba yutoke nye kuku mete nyonyi manya da nyumbula umboloso nedala mbena de do vomba kaganye nyu mete nyu ahende wa ko da to nyu de kuku mete na ana apa mbida ke kuku lende woni nakanyaka de kuku ketela yamba okay pompaka nye vite jalo lakelane kudimi njena wa ko na danye kuku igabo hale yo ko na weye kuku ko ndo kembwe fula ye ya mili kuku lusaka haku kabiase wolo ama baser Melanie
dimena katele ondo doida kangi doida yondo akangi do manga mete kamba abo teketi fula kamamba lande je ya mamba ya dimene ya mamba ya botela mama Sabine vraiment lusaka uchuololo liana wong'ombe che uchuololo mamumba hedi mosakuka Wembonyama TV wow kaya moto asola talongi nduke ngodi mikayo koko tu eretare tu eretare tu monsegnere kunanga ke eretare kudimayo eretare tu amobunga lukulobo kaya moto kukanga da koso mete muto mya hanganyone inga kokelo mvulambira kade kukula koko tusengela kade kukushikana dikuto kanyoto la tondo la tokendo wan atuka félicitations les donatrices d'Akiso. Mama Sabine, félicitations. Lusaka Zambako Chokolaka lui flamala maka atundisha. En tout cas, félicitations les waganya tien, waganya tien, félicitations Zambi. Anyo shamayele wole kila ako. Taka bete kukusho anewelenda shito beta ke kukulo wa piscine ya Kiso. Félicitations là tout tien, Zamba anyo chocolat. No papa ndo mama ye wangola kasale kokuru ndo kene kambo ya to zamba chokole ndo to kina zamba tutu tema wotu kina jela sale kokuru kendo di mawo ganye. Allo bana membre Wembonyama TV monde bana membre vraiment elo aki journée kadi mena di kolodo lolo une journée pas comme les autres. Maloko lambu ya njokalu ya mama Sabine, ma tante Lusaka hiyama da falanga ya kanda jilo compétition kelo Lusaka hiyama lukenyo ya kichiche me très intéressant iningisi penza Wembonyama TV de jamais vu ambiance waki très fort ambiance na gogo Lusaka hiyama le mama Sabine et puis la kalu ya to Lusaka hiyama le wa gagnante chie ya la dikolone Lusaka le nyuche wa félicitations ya kinyo ahole chewenyu. Là, j'ai félicitations les Mama Rose Nyotonga. C'est l'Angleterre qui gagne. UK qui gagne. Kitunga kieko kote kene. Ok. Joyo lolole à touché. Je vous aime beaucoup. Oui, c'est Sylvie Kalunga. Bye bye.